Olila Women's Football Club Luda Potu Itegia C Ekapolo Sodi Loka Uganda Cup Kesia Ponui Inyakuna Equap I Langlanga Munyeret Kotoma Dr. na Uganda FUFA Women's Elite League. Yes, los kita nyo be. Dia bejar rapi so na nyo be. Because rasi fit not part the game. Ido da jasi ite kiti be. Pono bane bune timu jabura bolia. Ido da jasi lenga sa kusa peso. Tup tos kede ponele. Me pona jare timu je. Club ngol loda ajai oibuga loko soroti nesida amama bo pedo ajai kina lang amunyetena ka FUFA Super League akaulona adumun appointan nuekidioko Marion Amangat a captain Olila Women's Football Club neseja amunebe ipote kesi asala kini bomakina kwape team Kanu Angor ai lang amunyeta Dr. naka FUFA Super League eli pakane jasi tunga lokinga rasi no mesi kosi fans le minasi so no da munongo beri kosi seminasi so sikunyuntunga kere Olila nesi ediopet kotoma okilabun lu Angor luda jasi so maite jok kotoma munyelte na Angor kokidena ko Uganda Bera Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti